Penyap hi kalok ya ulok tang namar bait. Kane ketika jingja ka basisha ka baja ha ka shitang mir jong ka nyau tarik benai jeliu jong snap maharajar kusan Alwar district jong ka Challa Rajasthan. Ha ka ba we ulong kpa o bakartang biru chataf la sha penyap dusmon ka kurim jong ka bakartang ka Anita baru usamla bait jong ka bakartang ukashiram. Ka bapen kendit kalong ba biru bat ka Anita ide kishikurim kidonru kunshinrang badang kandai snam karta. Tum ki kai pot balayo lum laong baka Anita kalpen krek knang na kabenta katay kamit. Hakaba kamshim lakhang ka gate lana ka krdop ying jongki. De hadu sitang mit ba lawan rong okashiram ubade usamla joka rengkat bat sanggut kiwe pat kibreu. Kadba kitek sijur bat kiwe kibadan ketilang kidang le ekete kakam pasir kai. Kun jongki pat ule menle samthia kadba uyo ilot bat snulot yaka kabajia hakatay sitang mit. Unde ukun jongki ulayothu haki pulet bakinde kibreu ki la shusat mensim ya uviru da kasengken kli hado ba under dukut mensim kan baka kami pat kasiyang petkai narut jingthia hawa unde ukun umsngau la sengap shu ula persyang ban keren ne pelat im ya ujong kupa ukasiram pat ula berngam kala ya unde ukena Dene kecing sakhi jong utai kena pada kandai senam kerta ki pulit ki layo ban kemno jak Anita ukasiram bat ki wepat ki break budan ketilang hak te kekam Hadu menta kecing tokit kadang ya syakmat barum pala ban rai hakano kendon man penhab yaki Kublai shibun ngin sekendu pat haka video kaban sawan